Umshibinta jong kajing rakhi singi kerseuri ni ka Khasi National Awakening Day ka KSU Maulai Circle ha singi palai kala play perda ya ka Maitshaphrang Khasi League Basketball Tournament Hamadan Basketball Maulai nong pedeng. Ya ka ni ka lumpung ya kop ile kai basketball ki kinthai bachinrang la play da General Secretary ka KSU usamla Donald V Thaba kumukong san ha ka balai don lang u Organizing Secretary ka KSU usamla Raymond Kharjana kinong ilam ka KSU Maulai Circle kinong ile kai ni ki kinhun bapher bat kiwi Hagani ka lumpung yakop kila dan sapu artli kikin hun kilawan banyasim benta ki bakin thup ya kilai phautli kikin hun hakaliang kishinrang bakha artli kikin hun hakaliang kikin thai Hagani ka sngi play ka jing yakun kala long hakaliang ki thai le kai ka mau ka siang marvels persha ya ka dubak si hakaba ka mau ka siang kala pinlim ya ka dubak si dan ripu ar la art khandai basket ka player of the match ka samla Nazrin Nongneng jong ka mau ka siang marvels kumjuru ka sing samla maulai nong pedeng kala pinlim ya ka KSU mau pram circle the south huai la south ho Player of the match, they S. Lamare, Jongka Sing Samla, Maulai Nong Pedeng.